啊！我已經燒咗上去4樓啦。或者開個 like 我都冇所謂。我都冇 like 呢樣嘢，唔好玩啦，點識啫？快啲走啊！火燭啊喂！喂，走啊！喂，嚟！消防到啦！見到啊！有消防。喂，燒到8樓喂，上到好高啦！哇，大鑊！喂，我哋都走啦喂，我哋都要走啦喂。褪後啲，我哋都搞唔掂啊，要走啦！褪後啲啊！哇，大鑊！哇，大領落！喂，大家小心啊！哇，好，褪後啲啦！哇，仆街啦，中間着到咁樣！哇！喂，快啲走啊！走啦！喂，走啦，阿叔！冧緊啊！ Tempat gedung guys, tepatnya Taipo Market. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Ini yang baru mulai, udah mulai tuh asapnya tuh udah mulai. Yang ini udah parah nih. Yang ini nih baru nih, udah kebakar tuh, udah merembet ya guys. Lagi direnovasi ini tuh, lagi direno. Di Taipo Market Hong Kong guys.